nti kini na komun tuindi nanti tiga yengu alla da on tongondi tikkenga awaji mini komen kama anna tawan sondo mene ti tiga yengu alla da adoka anna alla nati ona alla tiga ona tiga na kamgo a tiga mo on pay alhamdulillah ikon mo asabu ni kiye awaji mini ona tawo sondo mene ti tiga yengu alla da salam nisu nadi anna alla tiga atiga mo wona kan kai himbe gam pasasu ya ga wasu kane alhamdulillah bismillah anzala alkitaba akem kamane yana qur'ana kitabin yanqandi ikko min kama muhallamin ولم يجعل عوجا مقام العبودية كتاب ينقرنقا رام أنكتو تكيني كم كانك مقام الله من يمندي مسوغيا كتابك نغندي كتابك سباتين تنيا تلمونتني أريكو سافورا نكافي نغونغو ينغان قتيا كم قتني كم ويك الله ننديني بشر المؤمنين كبرنا إناس قواي مؤمنين قنيقلني كني يمني إذا قلني قل سرنا أن لهم أجرا من يغلني لندي براجة وإدغني حسنا كنسرني الإيمان لابد أن يتعلق بالعمل العمل لابد أن يكون صالحا إيمان كن صندوق قلنا العمل كن سهم قلنا وقل سرنا مني كبيرة جمتي الله فارس الله صلى الله فارس سندنا كن قل سرنا بسم الله ما كثير عدي أيوة الجنة دونغوني وچاني الجنة دي بدا وينذر الذين أدونا يم قانا غونغو قالوا كن يم قانا كن غتا الله لمتي ما من علم كاهري أتني غونغو أيوة أنا جامن كاهري هم بينو غت لمي وامو منو غت هيلونيو منو غت الله يمنتانو كن سوكا هوندين كي جونكوني خرقري ما منو غت لمي الله ما من علم أتا ما يقول تواويا كنغاو كنا ندغني تي الله رما غودي ولا لعبائهم أتواو ما يغوي هابانو دي الله رم بين قورون دغاميا كن دغامي غبو اكنا نلقين إن يقولون انتهوا كن الله رم بين ما غانتا غارني فلعلك يا رسول الله كن انك انت كمان ندو هلاكدي يبتدي إن لم يغما يؤمنوا تمندي تيكي القران مثلا asafan sumayde antak manandu halakide angem paminteni di bate mi gatongondi kun antak manandu tampindi de yani aw ko mananya ken sirnde nyi li takrir asabatintengo anken pamintengo an torontengo an tokotontengo mi gatongondi igama tongondi ken sunungandi kelo li tashfiq nam pinni alla farenga بسم الله إنا أقولتنغا أودا هونسو كهمانتينيا أغاونين كما كنتي هو كوكانتي كونغارنتي أودا سنيا سرام مغايونين دغني أودا أوناونين دونغون نجاربي أنكم بياري غواي أيهم نين دونغون بانم بي أعصم عملا كن غنصرون تقول لي كن منيا أزهدو هم بيغم برانتا awamma Allah ra kinanga ballinga kini maniya aman sugula baka Allah himma anya ngo tawun ho di asudna surama Allah ne undan kenda kemmaro ando Allah kallenga kibina jarawum bay duna hakam bay asun kini Allah ra ne undi kebeda Allah ko manam paya agadi agra ne undi himbenuda kombalay balle ni maniya anta kamana ko sugula bakalla garama
haqiqatu zuhud kiñini dunan ballen pakikanga awa maga amarando allah naga hankandey tuwaxundey naburendey limmendey darajandey kanankaxundey awa magan ka marando allah naga kiña togoniti dunan balle kiñana haqiqanga en ka himben tan maga an gana tan barakenga aywa araw ñana nga kempiti a haqiqan goniya bismillah wa inna akutunganga وجاعلون ما akuni honyangndanaye عليها kengawo aywa kengawo ngunin kamma saidan wasunyana hommila kinga kotanyuga جرذا wasunyana kutukutu hoy kotay nda ho go ngunin kamma an akibirenga anna allah haqqin sigindari kinyam pasonda mbiga wamma anga makinya allah ti kota worni wa nyana kuma ga mayno ba ga manyi manda ngoni minadi am awara hasibta سبتا ya qissa baninga ila allah farantirni dar wara koni makan ko nda yahudiya nun tirni madin awa yugo bugo mo atini an mime aw an kunyan qara aw to ko ni o ayanun di fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun to na qaranga nun tirni kamoni kadiga tirni hinu sikki anda sujabi to muntehe anda konta sui to muntehe anda hillo jabi na banen to kebirenga to muntene daru agama himbe jabi nyonkin qibare ara kenko qul ar-ruh min amr rabbi nyonkin alla qibare ni homa kinan ko adamare moy so agoni baga to tunane agar kubenu jabi bo ken hibaninga honnan kayu benu gilli jamal lagare itongondi kun qibare ar alla gara unyen ken nando akimbaka ara annewndi na sabun kini wasire hankama beya aw ken ngara konni ki surade bismillah am alla farenti ndiga kumbani nga jabine jarabum be alla faremati inshallah amati inshallah yillin kare iri ama jabu kini na sama wahay makini billen kare iri ama jabu kini ay hotana lira kempalle muhammadu to wolli ko mani to jabini anga to ille makari hino ay lingana budon sigay ko banama kini hino ara koy baga ille makari hino awrni bangyo yow yanu ko watu koy anmi mehew tan nagate ko ta harbani mayaka iwo himbe ko nira kenko aya hanabe ga yanka wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika qadan la insha Allah ya rasulullah magati kedange hallengo kenyana kumbani magantanga na insha Allah kem pola nyanga hina kebilenga na jabun kiri kiwa ko insha Allah ko ne komen nanya inenen kambar sarenga insha Allah Allah farin jaragi tayi na wahayin sigindi tanata kota digam bana be gari ati Allah fare magati ngo kenya na kumbani na to amata insha Allah anda logo mo amata insha Allah saguna Allah ya da anda kana ga wina ga makan har bandanya ini insha Allah komen nanya ikambar sarenga angana ho ko ni anganta kamana nya ngana tlake ngo kenya na amata insha Allah har kumbani he Allah ko musru inda jukum gun har honne Allah weriyan ligande ko tan har honne li annahum humul qudwa yakun ni yaga honu inda jukum gun har honni ni Allah weriyan tay na sabunya qaida ni gono Allah mbatanu qorum posre ken Allah tunto yemum pobrenga bala sikandari aslami woni ngati ngo kenyana kila makin harenga
ati insha Allah ama kono awa nogondi awa sonno men Allah na dunyani ngati mangara kwa kenga kino wati be kibrenga na insha Allah kunnan qoto ne kibrenga ari jabu hanan kine bismillah am awram hasbuta yalli anken dagiyawa nan digidin kapendu konunga ado itonunga sahene awa hobedi kendun konunga aronyana wala hanga aronyana kirenga aronyana jawallenga aronyana gidinga kimin arraqim dari tonun sahin bedi awa ke kota kunnan kawnyere itunoyi atogoni bana hotogoni kay ajamuni kay aw bakaduru atogoni kay ajamuni kay aw bak ni adres complexa ki raqim arabu ganni anga tawaru kinni gidin kumme be daregay al kahf kinni gidin kumme be daregay arakin lirintin gan gondare bismillah kanu adi aywa ku honnan kayo qisanya min ayatina ogu ayanunga ajaban kabakoya o ayanunga benide nkakina kabakonu goy iz ati birenyani awal fitiyatu ku honnan kayo aywa igaridu kahum kalta gidin gapegeya faqalu قالوا اتمي دغني يا اوكما آتنا وانيا غنانو رحمه هنيا باللي انك الله نديني وهي رشد ان كان ده سابو سروني ودغني باللي هينونا نهنو يا انو وركل سرن كما ودنكي وانت موتاي وضربنا التي أبكتني إترون مغام أيوة جدينكم مجني سينونا كبي يريغا تنغني كم بالله بعضناهم أوري وندي أبكتوين ماليا أوري خنقندي ko sabora ona bangandi yagaranga lenga jamanum pillibe asa kungange sinta ko dangani igara kengutu asin hakem bambantenga jamani hillu ya ina mani mebre ho turne bane ganaya bane jabu ngena hillo bismillah nahnu akum naqussu nabahum aw irni qibaran qara anke mawla min hakmati tunga innahum annatu honnan qayku honnan qawyani amanu itondia bi rabbihim ti kamanga wazidnahum o tungandi jidi awakandeya warabatina ma ko tungondi nya halle Allah ho kapasre ma nan kanda dadai timaniya golle siren jidiye kin wali manan ka won jidi ni limanan ka won jidiye kin kanda jidi ni walladheena jahadu fina lanahdiyannahum subulana disrebenu gandi duro qoto dadai mogara kun kanda obati mo sirun killenga bismillah warabatina Allah jo ogu awsitini ala qulubihim isundum kamma na sembendi tun kamma ima kanu ima gere ima jote ezbirenyane iga green faqalu sigi hankaman jondi anya haleni yamare ti borin sujudenga ti hankaman dangani rabbuna eti oku kama rabbus samawati konan kun kamanga ati ti kamun kamanya ne oku kamanga adon munyen kama lan nad'u ilahan untari kamane batu ngani kamun dongunyen ikamantanai laqad qulina onda kinya oda haigara diga wadda garan karanta on diga me koni kembire ngari na hokka ho Allah anda garan kara illandinta iti sehendi ku haygen kuno awa osrunya ittakhadhu alihatan haigara borinun tigiti nganya Allah taala tanai lawla yatu manni igantarini bori batteya ti dalle ya mobin kaw kam bangantingan ina dallen koy faman ati yemme sumanya agan tunya munta dina yemme nga agara garen kudu na so Allah taala wa iz kebringa sa awa iti me dangani
dibirambe اعتزلتموهم aga latu aga serunga وما aga يعبدون latu honga igo kembatunun maganta Allah taala فأووا kebirenga karaga du kahu kata girin kumenga ينشر ربكم aga kamanna sanqindi aga dangani gilli hinnainga ويهيئ mirfaqan مرفقا ana aywa hinna mogo ana kin mogon surondi aga dangani من أمركم gilli aga hinga mirfaqan ado marfaqan kini maniya ago hinen tikebe iragate aro nyamage kallato allu gidun kumindi alla waga mogon de barne aga yiga mogo kin alla maga bismillah وترى الشمس ya rasulullah an wakiyen alli birakebe kiyen andayingi awo milene baka igidin kumenga doktayen bangenga وإذا غربت birabe ande kennega ani togo do giden kumen no gem bangenga yani kiyen tiktana melew ati honnan kayku فجوة ikken kente ngon no yuru bandedi gilli gidin kumenga hankem bana biktana ذلك ati aywa orange konde in Allah awalani yendalle من adi yemmebe يهدي Allah الله garaken kanda Allah komo kandante kinyani kanda yemme ngade ومن yemme bega Allah garaken sankundi antare ni besi yemmeni Allah komo sankunde ndade kingani hakarante de mahingani kanda ndana de وتعصبهم wallahi an andi an yi giginan andi wa ay qada nanti ini yagunye na sabunya yagun moy mogondi hatengi mogondi amakka wa amanni ti yamungi mogondi وهم an kanani ikunga ikhenqente nyande ونقلبهم kebring an ne ke saw anta ten kama sentar sagan kama anta ten mendar moti Allah ti ay o kuni yillana to tunga unga ذات اليمين ita inta ten kama وذات adi no الشمال inta ten kama on ken kanyana وكلبهم way bane hede i wullenka باسط wulle ke ga bayindengo i sogonum billiya وسيد ko ballakenga wada kenka kenkendi koyi mogo kiyema kitana koyi mogo an wutina kawi ya unwa koyi mogo onya kayi yillanan kupana koyi mogo bismillah لو اطلعت والله يا رسول الله ان غندي ينغي اي واسرغيا ان لوليت يمحل كويني بكيا وفرارا ورانا غنغا ولملئت وعبان ان يلي غنا نامبكو كنيا وغلي اخبارنا غندي ورانو كنيا ابن عباس رضي الله عنه ati o dangiron nonga o do muawiya wodomi eti igani grebe eti yirani kure nyeni islam nun kure o nda rom bangenga muawiya ti hankama honun diga hay kundo mo be gani ibn abbas ti muawiya alla da sere kabay himbe ga qur'an de ati alla farenda an nganda yingiya an o wurnu an o kanna amma ke to kono hankaman killon kote ni wa mun hon su ya gato ara surun radigana himminu ga diga igra lagame ti o garro kumendi hankin ni wa mbugu do kumen no no bugundi o makataruno man sawara alla ko mo korunya wono dingiran tabana alla ko mo korenga wonno ko be akarantenda ngarenten su am pasangunda awa itananga wonno ko be sesugo kanna alla yidina tanga a hadar dingira akarantenda ngarenten su am pasangunda dinan tanga lenga بسم الله وكذلك أريق قندك مغيادي كم بعثناهم بل أري وندي ودا إنا مترني إدو مينغا قال قائل إي منو تيغا غريسا هوناتي منهم بليا كم مني أغرك موچو قالوا إنتي لبثنا أو يوما وچو كوتباني أو بعد يوم مانتا كوتاي ميبكا بسنا إيرو كيم بوغاتي أيوا e kun gaji wundina kan watu ne ida simma kin ko ta kutiya ne bismillah قالوا ay gal gari gemme kebedi ba sai ga buguna honum pay na digra num pay
aywa o koni kenken do gille ana koy kota bana gani nga hinu nga yille o tate mo be illa gari gemme mani de ite rabbukum aga kamanga alam ayani tuwananga ti honga aga kenguchu فبعثوا أحدكم كبرنا خراغا يقول دبانقي تي أغا أو قلس قل لك قلس قل له إلى المدينة هم ميا أيوا كينو قبنا يغاندغا عندك دبندي قوي الله دقسي فلينظر كبرنا أمبايني أيها أيوا دبن يغاندبي كينغان سنونتا يغانديا بيغو يغاندو ديغانا أودا لكن قوارو كن للي فلياتكم anari agaya ti warjagaya milli debinga وليتلطف kana mullo mulli de ana mullo mulli andiga hakaren ta godi serem magatu basa mundun tingena hankama maga o worni kara ولا يشعرن أحدا yimbane summa gashede ti aga khabarenga de إنهم basa deben dun konunga indayingi aga khabarenga يرجمكم wa gidun alla de أو يعيدوا mina ga sagandi anda kanu kengure idina buregene ولن تفلحوا agan tare takka ta alla bagenga idan kembirenga abadan bada bada وكذلك e kunda sire bundi ke mogodi بسم الله وكذلك الله تكيم غياني أخذنا أوري وندي كيم غيادي أيينجين دي كوي غري وندي مغبي أيينجين دي كهانا كيم غندي عليهم إكما سكبكو كونكو كبكو وندي مو كبكو إهين توي كهانا أكانيا كيم غيادي ليعلموا قصاب رئيس الناتو نند الله نيناتي وندينغا وتونيندي الله بيغرا سرقين كندي كووتشي نانتو ام موندي انتك مانا نيغي انتك مانا ميني اما موتي اما كاوا كبيرنا كينغا ناتي غا نان كار نانوندي كبيرا حكمه باي وأن الساعة أنا قرنا قيامة ساعنا سكا سندا أو قيامة ساعني وصابرين يعني يتنازعون أيوة مؤمنا ندو كافر نغني ميفوت فوتنو يرومين واندين إهينوا أخرى مؤمنا نقلين تومي كبيرين أنا نقمو إساقنا ندقا إساقنا نساقو يتوغي مغني كني بسم الله فقالوا كافرين دي بنو بنيانا كاركو بتاغا إتاتكني ستوري ربهم كما أعلم كينياني توانا تيلا هالانا قال الذين بيم منتي غلبوا كونغا قلبني على أمرهم إهينون كما لنتخذن مسجدا موغلا مسيرة تكتي إتاتنغا على صلاة دي كيني كونياني كانان كونغا كونيا حجانا قرى وإياهينا بانجي na kobi taga kundunga ai ona misiren dabari tatte ona ya salliranga ila misiren taga akobi nyugo nyana awa kumella kenteke بسم الله سيقولون إذا صار من مني يهون وتني ثلاثة أيوة أيوة الله فارن كيندي جمانو حق بينغونو إمام مكتادي هون تسكواني رابعهم إن غتندنا كن يولنا ويقولون هون تناوتني خمسة كراوياني سادسهم إتمندنا كلبهم كن يولنا نصارى نجران ودغامو هلي سوني كوما رجما nga kidiga me suni gullande nye بالغيب ti him kuntenga anga dan kiten anga na gullangutu
na siri awa agren no gondi magidin kumen no gondi na hogulla anya gentai ken koni awa kitana koy mo ba ganta kitana ko diga mo hilli sunu kenye ikamana aqwadu rabbi takhmin wa dhanni nda simma nda gigi nyagala dallenti maka bismillah wa salamun wa tini sabatun suruni riyani kimbe gani segundenga kenni wulenga qul kebrenga kiani sababanga parce que amati kenda rajman bil ghaib wala kenguren kiani sababanga dunge ngoti kai qul ya rasulullah mutuni dangani rabbi angi kamanga ayani tuwananga ti kafi dungonu njati nyirgainga ti ho ntatu illa qalil ma ganta sretunan ibn abbas nyitini kum sretunan ke takko kundi indati mani mini awo nyero ajatini maksal mina tamlikha martunus nainunis sar yulis زونوانس فلسطي تيونس كني نغانانغا ولني قتمير هونو حمران هونو الريان ابن عباس نيتني قراغا لمنون تويندي كهفو دونكونون توغا anda sahilaqiya yimbenta abini anda sahiyukiya anta hayni anda sahi hureya anta toqojidi anyitini togonugu qereqerehi ahu gabinyana bununde anda yanga anta bunni sama kemaga manyanto maga aywa honta kinan kitra honga aw yimbe kumunten kalli na sahayiran qasendi na siri yimbe naganendi aw kallati alla dungenga lemine ngane wunu aw ken kahana awa kurundini bito sikinta waye aw ahasondini yumankara na siti kulin tayinga aw ken pasondini yelinge aw ken girindini angande da trende sellan trende ni mahangen trende ni aw tangaynyana aw naburen tangana aw hakaran jidini aw ngana sabu nan kisindi golli burnyanganu ibn abbas ne kusukoni koni alla ko munya to koy alla ko musurun to ken alla yime to ngakende la wati sunna nyani ho gani alla ko musre batte ho gana to koy nan naheta yi ken sunna nyai ibn abbas yawo kamana kukoni kontu inda ibn abbas alla faren tare hibru li ummati ngey yumatunun to ana qore ken ibn abbas yayi aya hay kamon alla ko mun yugo to on koni ti to on sahante ube na to on karata awonna hene e angana sahana ina maniwa atawonya na hoynga na siti yumman karanten kulinga yo alla to digansire na saha na qara saha ndiganda ya saha ngaw anda ya nesingaw harban tay wasunna ngene qahada sire sugati hoy anda alla faranga killen kuta anda saban ga killen kuta بسم الله ولا تمار يا رسول الله ما فرنا لما ويا إخبارني ما غنت فرنا لما ويا كبي بانغندني فلا تستفد أحدا ما يمبان سي مروسا إخبار ما يمروسا مندين يمبان سي فيهم إخبارني قل لي يهوديان دون نصارى ما يترنا خباري أها الله هيغر هم بي كاندا كبيرنا أنيمه ما يترنا قال
oui قسمنا هي الله سبحانه وتعالى دائما أراكبيكو إدينا سرقة إنكو بندانو دو كاهر نعم دو وقتسو نا أي بين كريا لا الله بركين اللي أوها آدم غري ما مونينغو ملكني سرقون يو تقوم مونينغي كمان دينا يقرأ عندهم تقوم كل مو سربيلا عمل مو سربيلا أو كنيانا o kingo sabatini mogobe kingo qissa kedi Muhammad bin Ishaq injilin konni koy Isa seru ifsiri gulli bure ngabo mi gorno bore batiyendi na kurusinde nya nga harsa banan bananu mino kun to kontengo lasil qasen kama alla banna kun kama adani hankaman go rom atoni daqiyanus ani borim batunu ani kurusindi nida ayi sirun wajibini ni wara idan ge golli bureya serebe nda bar awan kalli hankama ge dangi ashabin kafu dun konun debenga awa wotini kenda romiya awa rum debenu wani wotina da awati awa afsus arabun wa qilli titartus aywa kebirenga tuanu benu ganyino aywa nagamundi awa limanan kaw yemo benu ganyino aywa kun koni kum muwai awo sorosoro ndanun qilli wo sire surun qibaren sorosoro no iri warni anatina awa borin batu himbenda bara anankari fitina ngoro jamanendi kebirenga fonnan kay kura kewari isuno aywa romenu siri kanan ko nyanyi soro segiani ini Isa dinan kama ida hankaman qibari ti tongundenga adi alla batuyenga adi bugu bore batuyendi are qiri nalli ijondi iri iwowunu eti mani sabudan an kunyi meno guserunye aga nda kursundo borinda aga na ayi menya ko deben sire kutu kebirenga karasuwande ngutu karo jaman kallendi mona aga kari iqirsenti aywa kamane bega wa kuma akoro yenda kamunda ngunyem paga okuntar hotana batuna ka ukenga kare abada himbe ga na luwanda ngo ken dabarne suron segi kada kem suron ka kutunda kemme koni kebirenga hankamanti ini ramun bugiya ni maganyi tumbugiya basana awa kanan ganyiramun yanyiya kangendo gorem baga yanyiya ada kitrangodu honnan kayun yani hankaman di basin dare ankun kalle ngunyana idurampi yayi nga himbe ni nganta kenya na siza limina go bega wade honnan kaya go bega wade nta munda na ga horen jogo nga ngo ankun kalle ngodatin kinna gayi agay men diga simme mogosri kadaga hakarum pay nan sage aw andaya mogobe adiga ni togo adiga kinde debe nyugoy limunu ku kanu anda sage awa agara himbe koni do kindi gambani yani de kebirenga ila me wari na kharlan kini me ya igemu himbe di eti be sun diga kandi ando hoygon wutu kandi ango himbe sadaka na ango himbe na slahandanga be su diga kandi na howtu na hoy ko saw na ho sadaka idiga gire nyugoy gire ken tinta idebenga atoni yanjalus aywa debeke kengide kumenyu go wade idanginde idangi wulenyu go ya aywa wulendi batu ila goloba ari batu ila goloba ari batu ila goloba ari batu alla qara wulella qengra ti qarin tono
ngena Allah kananu nyamunda kebirenga anna gamunde aywa iqen ati ulenti da ka qenge ngi waqa tangana ulendi gare bate iro gidin kumendi itagu ibbaldi gollen sallendo sumendo subhanallah konno alhamdulillah konni kebirenga ira gorun ko huma meya na kinkini serebane ya tamliha kinyan to qura debendi ana yigande qobi da gundodi aro khibarun nari ira wucenya kumendi mogobe galli alla ra ke mogodi hankama bure ke hay gari bakka awa iturunga ari debendi kenda ni tamliha digi yigande qobenga ari ar khibarin kidati hankamalli aw kamono mundu ikanu ijote ira Allah hin konnen jopa ira lagaru qasin jopa Allah na abone nyon to bakiya ke gemu ko tajugo ke kan watinga awa hatamli khati adim maremu onyige ona hinkini o kamanga iri sumun kutu yutagu yom masalana yom me walla kilisiren kama ne to kemmo risa Allah gara ken konde be ko kinya hayganya a haygara kenkendi kummekedi na wulen kenkendi agara manguto mogobe aw saka kummella kenga na gamdi sugonum pili bambante ko wulen sa mo tangandenga hankaman koni ari mundu aywa kebirenga ami iworni maniniya kebirenga ira non koy nanti iro kummekedi kendan kenga qurara kebiran lini man yakuni to ko megedi siza aga simme himbeya na ko bin sutara khenga tawane kebiran ime khaburundi aken nga simana ida hubure nyani ya Allah hayra lamuru ini darotike ya Allah wa lamuru nu kumbani kenari nya hi qore tagmanja qore anari tuinanti Allah raw hokarante ngundini Allah wa munda akenna munda hubure Allah wa munda na husirenya atina kumella kensuto qarito ime kumekedi dullenu daqungi kallino kebiden imera ke karamo asugandi oni kari kundunga akenga simana iwono koy okutungo yere mogobe intano de Allah ra mogobe ni ya inyonkingo Allah ma konko kalle kempalle awucenya hankaman kara dakiyanus kunyi tongondi yemunga nga i tongondi mbangande mayde kunyanya saya ikhibare su gandanya iwasahana ho gandanya iwasahana raporndi kebirenga awi ho sahantondi ke honnan kay tunu ke wakati ke sir haqqi yani i togonni kay i dambeni kay i qablani kay i dinani kay aywa iga kanu serebe wakati nga na wakati ko na gollen su saha ila nya wala hanu hilliya ikirenyeni iri wara wagandege ngodi kenni jaga wallenga ila ken kobi wara ila ken wagandege ila kobi ngo sigindi akama eti aywa kata lagara kota aseo allada ana sere yingindi ke ya anna khibarantu kebirenga anna khibarantu ayo wucenganya hankama burege hayga kara asirun kara sinun dangi awa kamen sinun dangi hankamanu da me harago kem palle nan dangi aywa hankama siren go Allah hayra hankan kin ken kay ken to ne baytaros kebirenga serun nda me so ken kiendi hono wono kunna tilagara ko tani tunga hono wono kunna tanta kallana ngundi aken nyimme kanis awa hosirenye ken kota kama aga oto am ku jamane ndi hono wotini ngarin ta kon kampani dunai tinyon ki nyawundi ni hatunta wundini anya awalla garu qasana awtinin kama awangi jamane me soge be go weranga tude ngi wa mununa ma Allah anna tagumance kiniya iga wa tunu mo be nan dilla gara kota tungni Allah haygira Allah murusa ina ku khibare mbangandi ki wakati ana bange serunda nanti tongonyeni ananya hujjai serunda ngani himbenu kati tongonyeni andilla gara ko tangorne sikanta de kunna hujja kita ke sabuda alla ganda kebe lamuru awa mo gonsoronina da nangi muti kembitonga yugo nyugo hay debe ke tate ayanka ken nogondi ke kobi go sikki yere kundu
nta gurujana na gidenya na annaka munde aywa gallen go dabari awani ndabanu ngaradi akusa ga simmi kinga ari laqen kara akenta to laqe wono na gidengana yo gallen dabar nta ni tam so ngaradi akenda laqen kara agimutai alla ga wali mun ku wundini igirina ntago i hatenga sante i nyagalinte allari itanga igayi mogobede ari wundi ke mogode harba na mayile iga wundi wakati be aro wakati be iga kenke suni gambana ima kaso ima yille yi shinsu mogondi kebirenga ira yigande qobana ki tamliha ta nyanka debende kare ana yigande qobida adiga akenga diga rayi debenti mogondi hinyille seru nyille hankama mogon nyille sahande qasu nyille kebirenga akenga o mogobe aro debenga o mogobe hainda na haini mogondo ayiramu mogondo al halamo kamu man mesine ira rega ira akinya hanganga aywa hankanda ara hankanda tirndi ari mogon su masala hankanda ndi kutungono honuti hankama ke hayni ni alla da tagmonja bangando da de alla gar hatta monje kenya limunu kuma gade onda digana ondiga ari kutumpai arius astayus kuni hankaman kananga khorun goya ido dibeng seru jama lemine khirse e jonkoy kummeke ya wara himpai sirahana be garo bo kenya ni annaka mun hankama khoru ko hilliya kebirenga irani awa tagay ke bate wa andege ni go wono gilli kirenga iramuni ira wala hanu hillinyadi irani hinsu sante on kenyi medi igara qara ikayhi da Allah tiga Allah be gara hokoyiya ingaren ta gondi anga watu no diserengo kallana mundi kebirenga ira haren ke hangaman nyime baydaros tilli ere kurma kaba ko moyre ayu gonundi kayhi nyugo wera nyime na wori ambasul lagaminga basana honnan kayunya ni sirbana hillo esipohi Allah ri ingarindi ikara halle kamusikisine kebirenga ra atim pamindiga ati Allah kamundo ngunyen kamanganti kana koy amma ta ansuringe da andinge hinna amma noran kari noro be angara kinkininga angara kinin pabanu asetu aro jama iri kumenga ari kama anyagali ira me kannen sumbu asigi ido menaga awa komasuruku tagundeni yo Allah subhanahu kunni yo Allah tigana iti hankamanda oan kare hana Allah arnan tanga arnan pangkan tanga o arnan kisindi sere burendo jinna buren toranga ya duwa nyada hankaman siginde ita unde saw kare ikenke kebirenga kinya fatiyenga hankaman grikatiya nairamun surondiya kebirenga atinga munduna maketa kejama ho hake suro ku kabbi karabane bane suro kangin kesun nogonde hankaman diga akenke aga kenke akui ida dangani hankama o kuma tagi kangeya o ma tagi khalis kulleya o tagi sejurani o ngana sejurani kebirenga o go himbe munduna maga angaro nyi mogobe o to ko kem mogodi aha Allah no wundi baka seke di kangen to amaga kem pakati ni hankamanga ti kebirenga khara wandingen da barisa ingani yiten kallenga ani wara ken nogondi kebirenga idi wara ken nogondi atina kumella ken suduti kobiya kebe kutengo nyana Allah bati dingirai sirem magi wari ke kota iranya salle ya sine o sine anda sage su wani da sallenga ke o khazini me khazini sehenna ngabakiya ken talkhis ko ya he hallan ko he diben kanan ko ngeni akko tanga howidi me kinni ministry ni goy asuni kanan ko hana yayi
yani duna lungoyema ado duna kanu yenda kitaye donc kemma ibugundi alla kalleni nan dum worni fuin ntaguranga adi maratabanga adi darajandi pankanga ima kanu ga hanawre na alla kallen to kono hingana dallo dallaga to munyan qur'ana ayan sembele ke tabligha agari debendi ira riga kata hankanga riga kammo qalsibi ga wamaga aga koboni no gobe kenda gore ke wari arsa gurenda ban jagundana ni na tabai aywa amagiri mawata lundi hoda ke gabe nyon ni ke ma ke bire an ga ni ke bugan ngure nyu bakama ko kem bingen sa ahinga ko rom ma ko ke na hanga guring ngo sere ma aga dabari dati be kinga kama kin dati rusana na ko wonde nyati guring go gore be ga daga dangi kange sire sire ngeni ke bire nga abugu ha kama ke bire wa famnu alla ko musru iqani nahangay anganda alla ko musrun kanu awan kinyanan nonko aywa am bati yenda ngollen tankinano bidalil al mar'u ma'a man ahabba falyanzur ahadukum man yukhalil ti serengo wundi ni kampa sereya angara serebe kanu ti kebirenga anyi mina hay ango serebe nyana an kanu ho wulle ayru mukallafin wulle bi mukallafiya amma mun da ma ambati kembala warno yimbendi la kutana yiminta wulundi iraqata algariti ni mani ngyo allah kananun kanun ka kengenga katangana allah ko musulun kanwe aruni khidima na hango kitane wullin pegra na hangita allah ti gara kebe nya idangani ira menya ida dunare iri su kenkendi iri su hatun tangida iri su kamande yilla ngena mari toro kiyemma yiho kitana iri su wundi do mi xare kini duna xalen arjanna duna daba sundar nono maganda daba dantano ke wulle ta xewadi kun sura kitara mani bate alla ko musurum pinyalle mago wal me kanwe ke wulle worno arjanna do ku bate alla ga himbe nyira dunadi ara menya wulle keda
la khara khana arjanna khana awurno dibate salihu nyugo men ngorno suleiman hudhuda ada qingiye ku ngorno yunus sanyere ngorno ibrahima jagandige ngorno o kusuni hungaren to ye kusunyana lagara kota immen sunyana sejuranye mi manni gara kita Allah kuma surun kanuye ado igolinya limago bo kenni na koy kubenu gawnyana sejuranga kumpa iga kisi sejuranga ngake na bada dumen kita do Allah kuma surun kanuye adi igolinya limago mbate khalas yenga ke adamare men gagendi sire biga ni mukallafina imne sikan tadi angana Allah kuma surun kanu angana islami ngade shart dunadi angana hankitana la gara kana angana hankitana sirema kenna kari maganda Allah gara sirebe sondo men pingindi la hada amru wadih wuduh ash-shams lan quranta ke kullen wodina kiyenga da qarona Allah kuma surun kanu awonna hana dunari awonna hana lagara Allah faran duwa nundi Allahumma arzuqni hubbak wa hubb man yuhibbuk wa hubb amalin yuqarribuni ila hubbik na haga nde Allah fande ke duwa nyana de ti Allah ngar jaga Allah gamundi an kanu yenga anni ngar jaga komu kanu ye komu benu gawo anke Allah kanu anni ngari jaga golle sire be ga wintin tondi kata anke Allah kanu ye ga yani hubbu man yuhibbuka hada mahallu shahid ngari jaga kome kanu ye kome be ga anke Allah muda inde ko musurun kanu ye nganda hosurno Allah fare mai Allah nyaga nanti Allah ni war jaga ko musurun kanu ye nga arna ko musurun kanu hillani anga ma kanu na ko ne de anga na ko ne aywa andan dutu nanti anni Allah ga jalle manye de on Allah ko musurun kanu atu kanu yende batu yen tabana ito on tabana inyam on tabana gollen tabana o mati oni batu kamane de o to ne kanu iqanina intabatini intaqoni بسم الله ولا تقولن ولا تقولن يا رسول الله إن مغتي كن سوداني نانتينك ما ولا مني كن كهوني نعندنا كمبني ما كنتان نت الله كنداكنو واذكر ربك يا رسول الله أنن كمان سمنا إن شاء الله كن إذا نسيت هرعنا دمو عندك ناقبان ده مغتي ممكن لكم من ما تنغت إن شاء الله أنا مغا كن أنا سمي أكو akuni ko Allah fare ngudon osunu hakran to qadi bismillah wa qul amwatini awasini dige kamannin kanda katta hoy kengantinta dina ke khibariya awakanda ya an Allah rakinya ngamunda awuni Allah warna hotana kininga na hotana kinda himbe ga hitike akana kemmo gondi إن شاء الله نقول أو قل أن حتى ين أكون نندا أدنى النها أنا نكون ناكوبانه كنا ينتقصت نانك مغاري يعني أن كنا ينتقصنا أن كتساو أما كتساو كفران تولى أنك كنا أنا حتى ين kebe gani gida awa akoni wakati sa nan himbe go surno
agwan kisni kunan kosonga o ken koni la sharti koni kiga afiqi hukum anganda kuna bane na tokai ummati hadamar min balli hinunga naro ando toki na gade komi negui komi trigiso komi tegu komi wawi o kulando itoki enaga yuda kempiti basia kempalle angna kuna an kusagara tokai an baka kafara bunde nganga ma tokai nani hadamar min balli hinu kuma rwanda naga kempalle an angata insha Allah aywa jukum bangi ando Allah na ko kensro ba Allah ta ngana mungu angana simmi annako nga sharia gum maga kentarni do ando kafara pinna kharde an kuni nga masro de parce que wanja tene tan nimisiya Allah gadi qamay ke togonya qordeya awa ibati yendi kunda jate kempa ykenye sisa anta mununa kafara nya bugundi angaratu na dallanta yan sabana awalan ngale ni kiya fakindi na toki kunenga awanna hana angama tokai na ni balle he kibrin antanna hana sharia ndi ngama fil haqiqa awanna hana anda jukon soroni bismillah wala bithu ati gebiranga aywa kahwi awa kummege dungonu iwucho igidin kummege ni kamusiki sinin asine ira kinyanya kin angana to na jate tikien sinenga ogonni kebira to onkaso waziri adu tisan nga ira kabbuka hay kamusiki adu sino kabbi kin angana to na jate fa qamariyanga aha sun kaso mina kaso nagan kaso bana angana jate kemo godi parce que ora kono ndangi aw wakatinga donc sino sine bito tamido bane bito tammi kemo walli odo mena o hun o tikinga ndi ko ngako ni kame sine su donc sino siki anga ni kemo do mena tanji ke sine su anga ni sine bane odo mena yanga boy atikenga Allah higare sukoni na datingini de shamsiya nga nakin abil qamariya igar haqqa be nyanonga donc kiyani angana jati qason sigi qason kara kamusiki ado sino kabbi angana jati di to qasonga na du janvier de janvier kamusiki sine بسم الله قل يا رسول الله جنتي الله تعالى أياني توانغا تهونغا يغرا كموجو يعني يغرا وجه بينيا كاتب لاغا ورنو كومندي يغرا حق بينيا يغرا حق بينيا كومندي أو كنت يغرا ورنو بوكو كومندي أو كنت له غيب السماوات كم بدون في مغندم الله دغني ارمون في مغندم الله دغني ابصر به انكن نكبقو تي الله تعالى ان مغندي تي الله تعالى يعني حقورني كينغر الله نان الله ني حقورني كينغر الله نان مكاني ما ابصره اسمعه جعل يغهوسي جنقا ترو هونسدي كده يلي سرغو يكراوا mi qenqi qariya monsieur mo kendi la limun do menaka digan sahande e qenqi qariya iwo wundini isa ganda yang ka wakati be ido isa wo hijini dome kebrenga kallemu yana kendi bira kebe oti kenga ndanya tanakate sine islamin taho natna dunadi ma Allah garanyanda kinga na dangi wakati kebe hanka mo nte ngorni sira sugati la ilaha illallah muhammadur rasulullah ken so fatini
yo fatini kem patinya Allah farin diga mundi la yahujjanna Isa ibn Maryam wa ma'ahu ashabul kahf fa innahum lam yuhajju ba'd Allah faranti ma Isa ibn Maryam ga hiji adu ashabu kahf ima hiji hina ke diga me ibnu uyayna kinga konni awori wayan ngodi ta sahantin injil lo tawreta de ti Isa ibn Maryam Allah komenda hare aw dangni rawha ay na to hiji killendi adu umran kille ken kille no gondi Allah wado ashabu kafi surun koyni meya e kaw dangni da batte wo kapai ima hiji hina ima karahina asante injil like kono moya adu ay me akar lesen nugo tamudo hilo ngano kapiya Allah subhanahu wa ta'ala e kusuni mo banu Isa asegenteni ni ikugara wakati be kenge kamusiki sine na ngundi na tongu sabatindi na ngemuta wakati nga na gare kenu na ngemuta wakati nga harsa himbe menganya Isa dangani mu'jiza yi nan segena ke wucenya na to makara anta yigene anta minni Allah farinda ko daru ida ni ida hadamare mum ma an kuton bosi Isa yi anta yigene anta minni anta kangade aw kamundi mu'jiza ken Allah bani kanta ko nanya karama na ku khatto nguyendi agar himbe menya ida na aka mun sigu sinen lagami anta ko nanya karama ida ngani ni to nguyendi iganta yigene iganta minni hakaza iqenqede anta ina muhaliya hakrenta angena muhaliya wa wutundo ngahira sabatin dike bismillah ما من ولي أما يقل بيساني كينغا أيوا كموندون يندون كونوندا كينغا الله تعالى تناي ولا يشرك أحدا إما غيم بان سهلكه كموندون ين كمان كيتين دي أباني يعني أرهون تكبهو دي واتل ما يا رسول الله يانجن هون قران يقول كم بارنا أيوا كتانا من كتاب ربك قل أنك من كتابنا أن تهرى قندنت الله تعالى كلمة ندعني ولن تجد ملتحدا أنت رتوغنو خني من دونه أو كين الله تنايد أنت كين دي الله بانه أن تغنو خنا هنا قطو أن سبنا ياي أن نيو أن سبنا ياي أي نيو ندانا أن قطو ندانا بسم الله واصبر نفسك يا رسول الله كبرين أندو صبرني مع الذين كبايمونا يدعون ربهم إيغوي كمان قلي بالغداة أو صغبهنا والعشي أرون اللمولاننا يريدون وجهه إيو أن كمان جاتين اللامرنو تي بسيغي كني كوي فقارن بنو وصحابانو دي يقول لن سو الله هنكوني صغبا أدون اللي أندو صبرني كبيا ولا تعد عيناك مغنيهم بالليل بككم مغنيني أنك تودنا سرم مغلا مرنو كن دبنغني ولا تطعم جغل سيدي مغيم مبتو وغركم صندم مغني وهن كنغني واتبع هواه أغبتي إنيون جلغونا وكان أمره أكيم بنشاني يفرطا دغران قرن يدي ما كن يدي تكوني قد الله فاري من القرآن لا دي هو أن تصرفه هل هسري ana ya wallahi kyongure ni akengo o yimena kemenya himbe hobure be go hinsu ko hana bonondini awtina makide kyongure ona simme alla ra fare ni memmu nan ngarake kebire okutunga alla ti fare ni memmu nan na ma kenya kempali iwo kenya nay kebire okutunga ona famun kemmo go yade ele kyongure ni alla ko mu benu fuqarun ngani huganti maga ono duriga kapakunga
ni masala lemmago ni tagal lemmago ni tintondoya alla ti ifasen na kenyanya ra kengure ni osun ka bana kenyanya ari magan kutonko i gollini maniya alla hin konne soba hana aron ne lamulane alla jatin sabura soba hana aron ne lamulane alla hin konne alla jatin sabura kebira ken kan tag mon jesre o ma de sere tan tanya na sikan tadi shama allah kharlemu shama tani kharlemu kun qonu alla hin konni soba hana su aron ne lesu wa iwanya na alla jatin sabura sasunti lazimin karna ho sabura ma alla jatin sabura ibda ken sahabanum ma kutunga alla gari tigati ma kutobe alla gara farin ya mari tani du sabar ni kapa sahaba model nu be kana kunyeni asaban dambe ngabene jagundanu nidi soganu nidi daba maranu nidi ay himbe nu gollenga ni alla hin konninga alla jatin sabura subhanando ne lamulane ara kunya magan kuto koni keya ti alla farin ni du qoto an sabari kapa kunyi ta magi ya gambu kundi de ara yamari hoyugo ina hata baka hoyugo hata ni mani ya magan ya gambu kundi de anga duna magan yitinya mundunu maga sere yamari yebatu ogara sere be sondo mem mungundi baka ampin konnenga akamangara inyon killungum batu akaman pinsu gani dagarangarayenga parce que angana nyaare mbugo hosere ndi anna wala hobure ngeri honni hillo ayo si kontano kini kon hobure nga ay wana hobure mbangu tunya ko allah hin koni mbali sere be sondo mem mungundenga allah hin konnenga ken hobure nga di farena ma to kidai komi uyayna bun hasan adi kapalemu ayanga yanga sabu bedi ayan suri yanga sabu ngairan kampen wo qirini sere sukama himbenu ngani golle menga allahin konum bali maato kidabate ya asondo men karanteni sere sukanta allahin konni akama sondo men kala sere sukanta allahin konni ibuli sawan sondo mendi ana mali wallankane allahin konum balawo ana nyonkilungu batiye nya walla serenkane alla ganta sere sondo mendi ibulisa yaga wadi ibulisa nan khilli katamaniya nyonkilungu ngana bati alla gorne maniya dagaran qara yahun suko mantendi wal iyaz billah kuseru benu gani alla faren sahabanundi imma an kutungani ke kamun nyeri sere yani birenu woyi yan kanan nya kamun ngadi sere ya ho may maga yo alla faren misirendi intara jagundi intara sogo intara daba mare iwo sallini na sallibane ndugu hayya ala salat hayya ala falah ya na sapahanandi qur'ana be ganda yanka iwa sahna iwa qarna iwa durusini alla faren ngana hadise be goni iya qaran to qadi gajallan khana sapahana iyana no ikana ngeni abu hurairah allah rittigatike kiga yang allah parenti alhamdulillah yo allah tigara allah be garin nyamari nindu sabarin di kapasru ngon ngon matondi wala anga ngollentu allah magabane kibira nganya na maya tunga nyigan kawata gunu serebe tatena masala may kentu ngam allah tigana allah gara jaman yugo koyinga nyumaton ni dinna ngaba taunu kapakuni alhamdulillah ni masala lemuntu keda kibira mo allah tigana aya yang halle imme wala gamini allah fare ngorni aro ko tintono meya o sutene katay mo qurunga ya koyna kata qurunga anta digana o imana hayni hadam barem pakreya adiga wakati qasengi o gilnan diga kembira o gilli aworno nani o kuma diga allah gatani du sabar ni allah gana ta kana himbe nya kunya nyana allah gatan du sabar ni awi du sabar ni haju sutokono ni diga watun sutokono o ku imanya hayni hakreya
adiga wakatin kinye kendi o gilinan diga kenda worno kendi ina sabanu jukun kana jukun sireni e kan balanga na ketubane an ken tamu na ngidi bakan ngura tun tabakani Allah ta kenna ma diga agen kantara kebida awina gollinga ngai menya hayni adiga wakati qasenki iworana to kenda o gilinalo radiyallahu anhu bismillah وقل يا رسول الله أموتني أيوة أدعني الحق أيوة أموتون كنادا أوينا أدي كفلمو إبينو غتي مسكينو غيرندي بكانو أنغانتا كينيا نغا أدران بلازين كنويا أوغانداري أورانا ديغانو أكو سغامونو إلود أورو كوني ميكاما تي الله فاري تونغ كادا كيني ماني كيني قرآن كي كادا من ربكم قرآن كي غري أغا كماني فمن ti yemme be aga lungo kenda فليؤمن kenna ntongondi anta baka kutate koy agorni kahiya an kahiya aga anta kabiya yime ahibi du maka ومن yemme be aga ken kanu an kafirawo إنا o ko tunganga ora yimbe teli kafirin dangani أهات ken yimbe صادقها awawa munginan ko binun gorun kadi بهم ti awati yade yani an nan de ben dabar na sorondi ganni anda ko bi gillen tagana kore kenni a sécurité nga kinda ni campi hon kuntano aganda brise agana ron laken so kebre ngati yimbe masrengo himbe tu tangadu ya anga kanun tikini ti jahana wa hana serem ma simma anda nya walla bakade ira taga na ko bi gillun ko ray bugumo kontano angane serun kanunini anni kanunini ti itu honye angane kanunini kana anni kanunini ti itu honye bismillah وإن يستغيثوا yelli imbe dungo nunda wurgi hawa mundu ini wurgi hawana jinye kengo komite qajante mo komme يشوي الوجوه atta mo buru anda tinto laqenga bane aw ya qalaqni menyana بئس الشراب allati min hombono de kinga nyake وساءت ati yimbe mbono مرتفقا kenganya hinna hoyde serebe awa hinna honga yimbe ni abono de al murtafiqun yani nyamage yiragate sogobampo nandula hinna tay serebe qalenga yimbe ni amasro bismillah إن الذين yemmu benu kunga tumonni igara golle surum golle o kutunganga wonda yemme baraye yebeni ahsana amalan kengara golle suronni de أولئك ati kuma an kuto suru جنات عدن awata arjannan kan kunda wala laqan urunu isanga surun do yitungure iwi yambanguni arjanna de من أساور kitrango dunga من ذهب kangen kitrangure ويلبسون iwi sitindiniga iramuya kun qalle من سندس gelli dibaji misenga واستبرق adu dibaji barakatenga متكئين sugunya laganu niya arjanna de على الأرائك isamun kamma نعم الثواب ati barajen suro kenganya arjannai وحسنت arjanna qasro مرتفقا hinna dingirai wina Wa- ara anda himbe ko ani hilla ko ni angna yimbe pay ina arjanna hay arjanna sada suga wono kitiram ngodu siki wankitenga ho kangi ho gore ho lolu oski aw hadza sante ngadi mu'mina magani tengo kene no qusu ansal jingo kene no dunadi bismillah واضرب مثلا ya rasulullah anna taliban ganni لهم kahirinun da adu islaminun su Allah ganda hunkun qur'ana di awo awalan galen kana koni asa handem pai awo misali ni ko ina nga kana himbe do mina nan dangi wal ma anyi me wure sisa anna liga ne yatiginga bismillah رجلان adi yugo hilliyane جعلنا جنتين odanna gonu hillinya أحدهما awa baninda من أعناب nago banin ni inabunga
وحففناهما oda naxonu ku hilli gorungatin ti tamaronunga وجعلنا oda زرعا sogohonunya بينهما ido menaga a birene kunga a korentengo ti tamaronga galle ñimini inabunga ma inabun naxo a ya gurenan gaba naxon suya elese an naxo a ya gurenan gaba a valeur nan korda naxon su kamantenga na a ñegu ti tamaronga sogohonun kaw ido menaga bismillah كلتا الجنتين ati aywa naxonu ku hilli bane o bane آتت a su kamanten kinindi أكلها yitire menga be su suro i hilli su bane bane akan kamana suro be ñadi ala kenya walam tadil minhu shay'an har bane man naxa sadi a suro nak ye kempanga su kamante وفجرنا naharan oran wara laqem bogo خلالهما naxonu kudo me naxa wo wurnu ñammininde torantana وكان له ثمر يترمو تنو أدغني كندو كنتا بانا كون خنا ونو كندو كنتا بانا فقال e ko jay nawo gume kadi لصاحبه ikapal limanda masa kimma islamiya ho kanta himbe ma kin islamiga akin nawo gume gen يحاوره aw wasono islamiga ya أنا atinke أكثر مالا malanka na burin nan gaba منك dina anga وأعز نفرا nya jaman nan gaba dina anga ودخل جنته adi awa ikapal islamiga hay garo ina gondi وهو akinga ظالم ja kamanan to nyamundi لنفسه. duya قال atada nago kedi ما أظن genta أن simmana تبيد هذه abadan nanti kewni mina abada وما أظن wa الساعة an walla gara ko tan bibe ko ningenta simmana قائمة ta o knyene ولئن رددت wa haru gandanya to إلى ngide ربي o ganda sage katalunga أجدن خيرا ngiga worni himbe kita kennam pasangunda منهما dinanta annaka hamundi aw mun qalaban yilla dingira sire kita dinanta annaka hamundi an qallega wa dunarere ngar himbe kita andanya to ngi o ganda sage khana an qallengo go bonan qallenga wange saunde men tay kinta nyimine ibe bismillah قال له صاحبه ayu wonta daga ni hingan islamiga وهو ken ka yuhawiru awajabini ati أكفرت anke diga men pana an kafirawo ti kamanenga Khalaqaka. kamane be garantaga Min turabin. baka sejuranga ampawa adama bu sejuranya di sejura imbe gara nyon kilo sejurande kenta kontona ngundide keni nanti la hara kotan takmine ken konne seremaga mago seren nogondi keni kahrawni ثم من ati kempalle نطفة anke nyime tage mani nyei mani ni ho karante ngani mine allah anke ngarndi nambugundi kendi ثم سواك kempalle allah ran tagay nyoronni Rajulan. nanye yugo nga ampay mobe ke nan sarandi nan an tawundi nan kurumundi nan terendi magonya na kundu himbe gara kenya kello kontono an karante ngirndini an kafira ko hina adalleni ke bismillah لكن kanke awren lakin ana ke lakin ni ke yani ila hamzan sigrem bugay na waran nununga na hamzan kenundi ke be na nunu banen idgham nunu banen di kanke ko ne هو hincha ne nge ko kebe ko nanda الله nge ko wodna allah ربي kiyen kamanga ولا أشرك ngenda أحدا yembane so hilla gabba tin kamanga ولولا إذ ngangu nurun golla kabe ko nanda angati kenta nyimene ango kebe ko nanda sahare be ga wo anyimin balagunga aganni birambe dakhalta jannataka angaro anna ko kedi قلت agara lalungu angati ha masha Allah ken hibe alla gara kanu لا قوة awa sembenta إلا بالله. maganta Allah angani kekkonni kenyeni sahare nga ganta nyimene nga honta gabono nyimeda de honta qorono logoyda honta ngarini kalleda sahare be ko ngawo ko nyimi malagunga kinyeni ke masha Allah la quwwata illa billah mungkin ken ngurungu lagunga da hinkanda Allah sallallahu ati Allah ganda khairi kini siraw siraya an gandaro an khairi kedi an garo bane agara Allah lungu an nyagalitai an kusakati masha Allah la quwwata illa billah Allah gar himbe kanu kinyeni ke ko ja sembenta maganta Allah
ti serebende ken konni anta hoho walli an kara an marahondi an sogoranga an dabanundi an bitigindi anta hoho walli maganta khairi an anta hoho munda anta kengali bismillah an nerono an ga konta bane an wati masha Allah la quwwata illa billah anyi anta hoho wallino maganta himbe galanda bismillah إن ترن anke walli nantinge akalla min kangala nge naburen nallo anke nga lemmen nallo nga awo sininge kama anari nge ko hoy ken gam pasangunda lemme ado nabure agam paswange na ko kende ngange nyaare ninge lo gonta ko kay lenki ado anga boye antang ngalati alla ni yillenan ko payintun kanga semu alla de wa yursil hasbana anke danta simana ko nyimine asengu alla da aywa ana hanka yimbe maki anna ko geya andu kamun ngade himbe hankanga wanka man sentadi فتصبح yillin nakare kenga yini na ko kesu ko hamande aywa anya biran kullenga asunya hommilagenga أو يصبح ماؤها ما سيو alnada na ko ke jibe hay wurnadi yillenga nday karne ji kenya غورا kaba hoyde ken se walla de jinga kawa bane na gon sikiti jinyi o dakun asukalli ken se walla de walan tastati'a talaba anta katahire sumundunu adangani anga wasugni tikinga ala ke وأهيت kara ama tungundi tigo ke kallenga ati ke onda simana iqalli ke woni meni la gara ko tanka ima sagai wa ndaya tungu yimega idi qalluku gilliya ina humu ke khari iyo ko ne fameni kenyi ara waju na kilde sire ko ya madu bismillah وأهيت wa allati hayra masibanun goron kati بأمره ti ayi teremike فأصبح asubono ko tasu hoyugo way ko tasu hoyugo way ko tasu hoyugo way honde nyimine hojubene honde nyimine hojubene alla garu ari lagari yuqallib kaffay يقلب كفيه awi kitu min layilana على ما aw nimisu hon kamma anfaqa Anfaqa fiha fiha. agaraken nafaqadi alla garu asunyebe anna diga gunendi aw banan sene aw jatendi di anda kengena nyegu nda kengena minindi nda kengena lelu nda jimbundi tikai awa jatene ayi kitunilana asubono aw banan sene وهي كنداني ناقوك خاوية أقنون دمو على إبلين عروشها كما بيعنبو أو أنتن ننو سندي أنا بيرونيا دبرني أو ننو كينا أو لمو وندو ورينا أكني كنوني أسوك كنو نانكاوا أو هوين كما إبلين كما بسم الله ويقول anya sa wotini ya laitani ngiranata لم أشرك harin أحدا gambana yimbane hillaka Rabbiya. hu tinkamanga baso ngari be ka ho Allah masiba ngarindi qirinan konto im har bana suro ولم تكن فئة Allah ti jamama kita dangani Lahu. aga tiya dangani aga wasai ina buren nan gaba ire men nan gaba i jaman nan gaba aiwa Yansuruna. ati jamama kita dangani kunga wade mana gilli Allah ta jama kema kata de mana وما كان ati amanya منتصرا ay mega kati du de mana yani a allanta nan ma de ma a jama ma de ma ay me makati du de mana ene ken wure ni Allah ni de man dana aga wodo komen palleya hon sum bugu dam batte antar bani yana aga bugu do komen hon su langure antar bani sorno bismillah هنالك ati awai nonga lagara الولاية kebe gani besi nga لله an Allah dangani الحق awa aho sabatin tenkoni وهو kebe nga Allah taala خير aywa lagara baraji kinyam pasangunta ثوابا barajiya وخير aywa عقبا. Allah lagara baraji nyam pasangunta uqban hi lagare tigante ya ya komi gara ho kita anani Allah garan kalle ngare de anga ho nyana anani anga Allah ya sabura de
kinga ndanya anan hakitai alla kalligan tadi amma nya lagarangulle anda gabo mo am harbane suranda la sreni du hay ampunga gabo mo annan to alla kuma goni anna maga waso kontontonga ta amponga alle munda na wurenga adan jamanga alla be gara ke kinya ke asewa daga ni ana me kinyanga anga kore mo ga ma gigaran kuti asewo alla da ala hon sunyanda kita yemme maga waso maga kaba korinten ka maga gigaran kuti kini misali ya soro hilli balinga do allai balinga ndoro allai isinu do kanci kiri بسم الله واضرب مثل الحياة يا رسول الله أن نغرنتاكم مثال قناة تاليا لهم أو أنيمتون دنا أم مثال كوني دغني أدو همبي غان قبايبي الدنيا أدي بيني كماء أدام مثالي أهيقول جي أنزلناه وغرا جيبي من ينقندي السماء وكتاب لندي فاختلط نبات الأرض kamengari munyen funti hom paiga ya awanyami awanyenga kamelli hogabe sen ana bu kampalle nga asu yugono o dumbe ngono o kalle ngono o honne tema ngono asu dakabana suro bismillah nga aharni lagari nanya qoso hoya mahankingara waynan digatai way wati beri sisa digana o tasu han kapa gunnen suroyinga kamen worni wakatin sireni onderne qasu hilli ki halle qasu sikandi noni ngane baka mullim panginga komasene aso nitini aso dumbunu kone ni mengande ya korne ngina su qoso hanginga su wenna ndigatay amoti ninga bunu ko be daru yere ka allam takun bilams adno ke mo yadi andaga bo mo lagara higantadi and harba ne surnanda aw komi wati bi qawo ngani hanjanga wati bi asusreni be ke wati ganda kinya liga mo kontay ko asobono bismillah allah ta'ala magri muqtadiran laniyani khonne bi ismu gandini annatu naburinga tunadi arlim min yumanga yesun ngarinta gon soram magani inde pengani wal baqiyat adamarmi anna andul limo tikesuya kiddi magasigi anna burinda lemme illando alla naga indarando alla naga anginga manyimidi wonyeminandi yuda magasigi ho lando alla naga wal baqiyatu adi khutqon tonga الصالحات khutqon to sirunga خير kunyam pasangun tasre dangani عند ربك aw ankamanini ثوابا barajiya وخير iyam pasangun tawa عملا awanna ta hoyne ko nga golli srubi no tokkan kane an himbe walla ndu kane lagara kebida kinya nan khairinga no kunsu haga na burenga aro lemmenga anga manya aywa anya allada amma lagara mundadi anta harbani suru ho togonto ni mani faransallun karage hina islama ngonda man ku karage baraje ngo kitina hoya dunadi aro lakharadi kebirenga kensuan albaqiyatu salihah la tansa nasibaka min ad-dunya anta qabego dunari kem pay gol sireni nam pakra to ken kebirenga zikrin qa bego qilli albaqiyatu salihat nam pakra to ken سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عنا مفقرة وكن قدي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر
andalunga na naka hay wala hawla wala quwwata illa billah ke qatun al baqiyatu salihat oti daru ibrahim alayhi salatu wassalam ati alla faren ni ikuni ne gane yumatonunga ana kida arjanna munyenna li ajin senneni alelu ni ho kenne ke zikriyai oti qari allah sallallahu alaihi wasallam ari habatuni abbas ara wasiti salle nyugo ya suma allah konnen salle diga min no gondi ati haranda katanyari wundi tabane ken wureni abrayon qoreni aw sire dukunu kibre nga golle sire nya ken baqat salihatu anna allah hin konni nya kunya nan kaneno ken balle antarne ho to ankane sire nga nakara honu sikandan susi hillo ngo sagene ando bane kan to kono ken baqat salihat angara golle suru benu warandu kane sirelle mun murad an sunsi an nabure muran sunsi an golle muran sunsi naburo ne lembe kun sagane golle ke an to kamagal ko sire ngandai anyime an bonen sugri an toranyime badanu bada arna kenno noda anaya bani ke gayme wala yaz billah ko masro ko mabnu arno gusnikinga بسم الله ويوم يا رسول الله أنجنا كوتان سما الله سبحانه وتعالى كندا سلامي مغنكو نا أدغرانكو نا كاهري مغنكو نا أدغرانكو أنو كانوندي لا غرا كوتان كهناي أسرع أنا كانوا لا غرا كوتان أو باتيين الله كاني نالا توني كوتاينا إنه وقت الله غرا كوتان كبارن كوني أوا كوني مغبي أو غنا كوندوني ده anna kota simma ken kotan o gidun trendini وترى الجبال هامدة إنها تمر مر السحاب سنة الله اللي أتخنا كل شيء ونكون آية أن وجدوا اللي أنا سيمون أسيكين دين أي أقوم من عندي أقول تقول أسوء كارننا نيمة وتذرها قاعا صفصفا ونكو تقبران كله نورنده kekotanga ngunye ngalli barizatan abanganteni ho onta kama gidenta singanta yitenta kummenta ngunyen sura ke ngunyorno wa hasharina kekotanga ngona tagawon suka humameya birabanen di biran kulli bane onta yimbane su to ko tagawon ni nani bona di jamanga binan tayni nge halle allati anta sogene sare halle وأوردوا إهاي غير جماعة مبالي أنك من يومين واني صبا جماعة ووتي نكون دغاني أورا كدارو وبيسو كلي تي دينانا تي كلينا تي كانانكينا كبيرنا دينا سورو كانانكيرو سورو باتيمو سو جماعة بيسو ورني جماعة ina ci dangani laqad ji'tumuna hay garoya koy mogombe o gara tagata hana mogombe ansara ko tam mo aso hay kunu ngade ambane alli andu na gurempe andu lemmempe andu harbane he ansara kota ansare trogen tanga ngun tanga ampay kunu yi ansare nani amma sunna ndi ampay kunu yi بسم الله بل كبرنا إناتي ونيننا كرنانون قدغني أورا أنكوندا هانغابورين بوني نانتي الله تعالى أنت ونين دي وقت نيانا أنكوندغني هاي غنيا ساري أودي الكتاب كم بقدينا إنا بيسو كتابي إنا كم مغن سروندي مؤمنون قلي كم وجمة تاينا كافرون قلي كم وجمة نوجينا فترى المجرمين وترى المجرمين كيف وتنغا عنو كافرين نغالي إكانون تنغو كون سابو دنغني كينغو أو إبتاغين نغندي كم بغاتنغا كافرين نغتني يا أقرانتا كيني ماني كتاب دنبيا أنت تغنديني كلهم بطغنانيغا جنغو أهو قورنقا ما غرا سوكا هما ميا يوكنا
ووجدوا ما basa ira honyi igara ken golli hadiran asu hadarin tan kitabe ken nondi ira sunyadi har hommi sanu amadangi kunga yo kanunu بسم الله ولا يظلم ربك دي الله باري ko dangane di an kama matunya ngundi أحدا yimbane suide ama hokkahu sere hoburenga ama hobugo sere hosre Allah sallallahu alaihi wasallam ati arjanna dun konu kame ado tampille sapayani nga ige yumatunum ba ne tansegenga akutenta nagate kinni na to adama katike ni kin ako ni Allah farami matunu nya ho gabe ngorno arjanna mo osir arjanna dun konu iyanga ba arjanna dun konu tagande sikande num pilli kinni Allah farami matunu ni ati Allah subhanahu wa ta'ala Allah farami anti kundunga la gara kota o gangundi ni ti kannguruginte ya kanne be ganta ko mum buten kutuno awtin komo ngiya to woni Allah to ngubati tun kanta minkiya ni hinna nun so hinnantenga ngiya ni kita nun so tlenguntenga ngiya ni korosinda nun su jate bugunda nun su hotaitaitinga nkomo kanu yenta kamallenki sununta kamallenki yani ikomo siru karaga hujjan hadarindi karajabun ndehundi aworni tirni na jatem bugundi kebirin awtini malikanu khara jamanya sapa besun sigi itandron somen kama kata jatem la kinyanga بسم الله وإذ رسول الله أنقلنا برنسما أوغاتي مالكا ندغاني أنقلنا سجوني آدم دغاني فسجدوا يسو سجوني ما كان دا إبليسا من الجن قل الجنة ففسق إبريغا إبليسا أوا أبوغو من أمر ربه إكما يا مريغني أفتتخذونه أبرا سجودين كده arake ko mani sawara ko sawara na li itharatina na onyo abara sujudini koda aga hawa adam ko ya mariye Allah ya mariye kebira himbe go kundo Allah yimira akati fasiki afatattakhidunahu yalli ankum wondugene ibulisa tigini wa nanka hukeya aro iddiba ko na kunya ga be sanunga na Allah ta'ala to agodu ngene kinga himbe bar Allah da Allah ti anampa wa darwa bara ange wondugene tokini kendo i halle bate wahum ibulisari awa idungonunga ikunni qonneya ankun dangande bisa badalan munda ma tokida halle kempalle aw an lora yang mundu ngade ma tokida an kon nempalle kempalle ana lora mundu bismillah bi sabadalan haragare mbono lil zalimin tundan de selebera Allah iblis anyana Allah harago Allah bera ampa wadaro iblis bera logo angara ken Allah batiyen tono na himbera ampa wallo na kembatu haragade masrode haragade masrode بسم الله ما أشهدتهم أتنجما إبليس ري إدباكون يشهدونها كم بدون تغندني مين يشهدون تغندني وهاي ممبو إي متغسرو وما كنت بسنج الله تعالى من يا سامونتون تكتين داني نين دمان داني ده ويوم كم مغصابون أنكم وكونيانا أغاهم يلموا أغتوكني ديامانيا نقول وندي كبيرة كمين الله تيبليسي Allah ri la koso
te fasiki nyani ado idun konunga an ati andangani awa ike konnu nyani an kunyime konnu nyani an ga wotini ina hoya to ati mabu kamun tagasera imabu ngunyen tagasera hari imabu ime tagasera iblis haremu wotin laqis adu walihan kumpili goleni maniya e wuro serem batte laga yen khibare sallen khibare nan wece ndi sallendi nan wece ndi laga jim mo gondi i khibare ngani nga salle jim bonwa amma bonwa andanga antanga wa kunanda nyen kula ke masahide anda ki haka salli ay ke kinni kungulle are men yugono murrat ina qilli tiken to gonye aba murra kille me killa ra mosri ado zalamburu kinya na saganundi ho ganta gemme sagandi alla gati khamaganya akinya na ga walla kinga na surondi aga yaren kadi nan kuna garen kama nda qobo kiyaye ira kinya kedi na qobo hontiga na nyasre na jillo yagendi na kocello yilendi na sonkulle lari na hobure mbetele na gaga aken gollun ke mo dambe ayo alla gadi ho honta gemme sagandi na suru ngara kinga batru kinare menyugoy kinyeni masiba ngan kitabane ana kusa mungundi alla mpinyime yugonu ngana masiba ini du khoroni du timbasendi ina sen khorna jogu yonkolanga ini ira mumbogo ini du wakasi aywa akinya na kinga lankani anam pakaran su bonodi kinna kin kana gollenga la'awar kinare menyugoy kin kana golleni maniya na jene yen suram maga jene anunda ayyukum manda yagarima na mo on koyiya na here ngari wure na yakandi no gondi ayin kana golleni kin matraus kin kana re menyugoy akin ka gollenya ni na kibari garanton sanki be suwa konni nganga na girda bate konnanan tay lasirin tay kanga ni be suwa muko anga diga noko anga ni hikewono anga ni diga me kono nga bugu minna ay buguran tay akin kana gollen ken dasim ken kana re menyugoy sire gandari ikara allo mogobe alla garam ndam amaro kem mogodi na lotan ta tayinga bismillah angana kin serunga wati bi assalamu alaikum asrega antano assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin amaro kullu mo ndan kusaro kandi allah hin konnen tadi a worno kapanga akin ko ironde kapanga kandi akhiri kontano daiman ken ka fitina nyana di mi kone nyana di aywa Allah ko senyo nyana ken ka di daiman kudan pura maharu dambate anga neirono annaroti anta tayinga bismillah ma sha Allah la quwwata illa billah anga nakkin surunga assalamu alaikum sirega antano assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin aw sikilla kan andarno ba Allah hin konni ngaw no ko no ikuntano ikundo kenta harbane i qoseni Allah hin konni bismillah wa yawma ya rasulullah yangen nakotan simma yaqulu قراءة سبعية الله قوتني نادو وربتان دعاني أوتني دقة كريندي شركائي كابلمو أكندو كابلمو بينو أغرا هنكا برينغو ننتي كوني كمان تاني كونورني أغا هنيوندي كانجوندي كاري كندو
فدعوهم كبرنا كافرين نائبته فلم نقري يستجيبوا كمبته لهم نرانتا كتجابني إدغني دي إرانتا وجعلنا بس موبقا التي قنجون دينتا ما الله ندعو همبدا أنغره هو بتو الله تناي الله نتردو كندا كنا أنيمي جانغو أنان خنجو وجعلنا موبقا ودا حلق دينغرانيا بينهم بورين دوي بطانو نغا كي حلق دينغرا ورلقن واتغني أو جهنبا يسو حلقين كندي وكي حلق دينغرا جهنم نقبرين واتغني أنس بن مالك أتي أو نونغا جهنم دون كونو igana bi hore do motebe go bakidi kinyan ka hona me kinako ho gana wora de bana wan palakin tawyi be ga wadi bismillah ورأى المجرمون adi kafir num bayga warindi aywa jahannama yimbinga di haygra dangana ko nan di kunga i waqenne fiha